motho ya nang le lehano le nkgang hampe o hlolwa ke dintho tse ngata tse molemo bophelong ba hae. Wa tseba ha o le motho wa ntate e ba lehano la hao hle monko wa lona hlile ha o monate ke hore o hlolwa ke dintho tse ngata tsa bohlokwa. Mohlala hona o le tjena ho feta pabala ya kgebehadi ya feta pela hao mona ke ane a tsamaya ke kwana. Wa tseba ngwananyana eo tota ho hlola ka lebaka la bana fela jwale wena lehano la hao ha le a hlweka man, ha le a hlweka le nkgampe e tlo ra o qala fela hore o bua le ho sinwa tlo bona ngwana batho a holla molala jwalo ka pega ya gaisisi holanye ya kwana. A tsaba fela o bua hore a tjhabuti ka nnete ke kopa o kwale mask moya wa hao nkgampe. Jwale bona ngwaneso wa tseba go bolelle ka yo bona ke tlo tla ke o qhaqollela hantle hore na ha ele hore lehano lena le nkgang hampe le bakwa ke empa ha ke na haholo dintlheng tsa bohlokwa ka ho fetisisa hore na le qala ka yona ke taba e telele haholo eno. Empa taba ena ke ngotse ka yona blogong ba ka mane ho enonlinelesotho.news.blog. empa re ke fetele pele. Ha o le lehano le seng monate ka monko o tlo fumana hore ha o le ka ro batho ba ntse ba dula ba swaya pela hao e se ka o wa nkga e le nnete ka nnete hle o na le focalising hantle ka mo e nngwe ya dintho tse leng go tlo fumana go di a boitsalla ke ena ya hore o qetella o fellwa ke boitshepo ba hao le motho. Ha o fihla ka ro batho na bona ka o fera batho ba dula ba ntse ba swaya pela hao ba ya kona le kwana. Jwale ke batla bana biso re raroleng taba ena ho ntate ba swabisa ke ya swabisa taba ena ebile ke bone marangrang mona hore ho ntse ho matha hashtag mona on Twitter #askmen boso ke hore na banna re ba botsa eng na o kgotsofetse hore e be lehano la hao le nkga jwalo ko moya o no mobi ono o hlodisang go fumana ntho e ntle ke go pabala ya ha o kgone le go fela ngwana wa batho hana le wena hana tefelo ke wena gore hana tefelo ko re e hlwena ha o e beje mo ha o e be a kwana hlwena go ntla e holla e sebaka bona ke o tshwaretse ditaba tse monate ka jekoleng. Ke batla hore nna le wena re qoqa lehano le nkgale ba kwa ke ntho nyana e sehla ena e dulang ka re ho meno mona manyisemana e bitsa plug. Ntho eno ha e qala fela e ba temenong ka nnete ya morisana ke a bolella lehano la ho le ke la hlweka ho hang le tlo ba le monko mobe. Jwale moholwane wa ka kapa wena ntate wa ka ha se hantle hore motho wa ntate ebe ha bua ha mamelo batho ba ntse ba swaya pela hae. Re batla ho bua ke re ka hanong ka mona o tshwele mint o tshwele monko monate wa bona. Fela ke rata ho bolella hore ka jekolena re tlo fedisa monko o no mobe o no tswang ka lehano la hao. Ke o tshwaretse product e ntle haholo hona hore tjena product ena ha o e nwele ke hore kapa ha o e sebedisitse product e tlo o thusa hore e tlose lera leno le sa lokang le ne le sa hlale ba ka monko mo yono. Hape ha ba ona le marenene a leng hore a dula a dutla marina kuna kaofela ha hore o hlatswa meno wa hao ka brush ha ka nnete o ntso bona madi fela era madi ya lona ke yona a manga e leng hore a qetella etsa hore monko o mo be o be teng ka re o le hano la hao. Jwale ngwaneso re rata ho vitsa hore ka jekolena monko o mo be wona re ra o fedisa ga batle batho ba ileng hore ha ba bua batho ba sheba kwana. Re batla motho ha a bua a o shebe mahlong a mepela hao a o mamele. Jwale ha o ka wa qetella o iphumana o le ka re maemo se ka ba wa tshwenya kapa wa sitwa hore ebe o ntso qeaqea kena ho nna leboteng la ka Facebook Marenyane Mokgethi kapa etsa tjena dinomoro tsa ka ke tsena 5651 9869 o tla mphumana mono ke o thuse ka product ena hore re hlakole moya ono mobe ono nkgang o leng hore o ntso etsa hore batho ba qetella ba o qwaya wa bona wena you are the man.